From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Auzotik eta auzoarentzat. Arratsaldeon, Oier eta Ena ditugu gaurkoan gurekin, Biurdanako ikasleak eta gaur arituko gara pixka bat ikasleek nola bizitzen ari duten egoera hau eta haien ikuspuntuak jakiteko. Lehenik eta behin aurkeztuko dituzue zuen buruak? Oier. Ni Oier naiz, Biurdanako bigarren batxilergoko ikaslea. Eta, pixka bat azaltzea besterik gabe selektibitatearen arira ditugun kexak eta egoera hauek besterik gabe. Eskerrik asko. Ni Ena naiz, Errotxapeakoa, baita bigarren batxilergoko ikaslea. Ingenieritzako batxilerra egiten dut, baina errepikatzen nago, bakarrik 6 ikasgaiekin. Bale, eta esango kontatuko diguzue pixka bat nola bizitzen ari duzuen egoera? Hasiko zara, o? Esaten, orain ja lasaitasunez. Hasieran bai, antxietate gehiago edo ezin egona, baina, orain ja gauzak argiago ditugu, eta hola. Baina hori, hasieran zen pixka bat kaos ez genekien ezer, eta zer gertatu behar zen, eta horregatik hori pixka bat gaizki, baina orain ja lasaiago. Eta Oier? Bai, Enak esaten duena, azkenean hasieran ez genekien ezer, ez genekien nola egin behar genuen hirugarren ebaluaketako azterketa guztiak, irakasleak ere bai pixka bat ez zekiten zer egin, nora ezan zebilen, eta sin más, hasi ginen egiten, un poco así lo que cada uno se le ocurría, lanak egiten bakoitzak berera, eta azkenean ez da gauza bera 7 ordu egon ikastetxe batean jotake eta irakasle batekin edo zure etxean egotea pantalla baten aurrean. Azkenean ezinezkoa da beste 7 ordu eman pantaiaren aurrean. Orduan, pixka bat egokitu behar izan gara. Bale, eta lankarga handia sentitzen duzue? Gu ni aritu nintzen nire klasekoekin hizketan, eta hasieran bai, Enak esan duena, kaosa zen. Irakasleak lanak bidaltzen dituzten, baina beste 9 ikasgai genituela kontuan hartu gabe, entregatzeko epeak larunbatak eta igandeak ziren, eta azkenean idatzi behar izaten genien, pixka bat ordutegiak errespetatzeko eskatuz, eta kasu egin ziguten, eta sin más. Orduan hori bai, baina lankarga handia sentitu genuen momentu batean. Bai. Ni adibidez ez dut pairatuen beste lankarga, hori errepikatzen nagonez ez dituten beste ikasgai, baina nire taldekidek eta hola bai sentitu dutela irakasleen arteko koordinazio falta batengatik, hori, bagian egun berean bidatzen zituzten gauza asko irakasle ez berdinak, eta orduan multokatzen zen lan asko, eta hori. Bale, eta horrekin batera ez, ebaluatzeko irizpide eta moduak aldatu ari izan dituzte edo egokitu ari izan dituzte egoerara. Sentitu duzue zuen hoberako edo okerrerako izan den edo lako zerbait? Printzipioz, ikasgaietan behintzat bai saiatu direla gauzak errezago jartzen eta hola. Eta, adibidez ikasgai batzuetan aurreko ebaluaketak balio handiago zuten, eta azterketako, ikasgai batzuetan agian kendu dituzte azterketak eta lanak egin izan behar ditugu, eta hola. Baina hori bai, orokorrean pixka bat errezago izan da guztionzat. Bai, azken finean, koherenteak izan dira eta ebaluazio irizpideak errazagoak jarri dituzte, bestela zinezkoa izango litzateke
pues, nota berdina mantentzea edo bataz besteko berdina mantentzea, baina gero esan barra dago ikasleen araberakoa dela hori, osea, irizpide hori. Eta nahi dut, ikasgai batzuetan, hartu dituzte 4 ikasle eta zu eta zu etxean lanak ez egiteagatik edo gaizki egiteagatik azterketa egingo duzue, kamerarekin, no seke. Orduan da pixka bat, hori ni bai ikusi dela irakasleen partetik oso subjektiboa, ez? Ebaluazio irizpidea, eta norekin egiten dute. Bai, azkenean asko zabaldu direnez irizpideak askatasun handiagoa dute, jendea gainditzeko nahi dutelako edo norbaitekin ikasle batekin arazoak ditu agian suspenditzeko zuzenean edolako gauzak. Eta adibidez, niri gertatu zait matematiketan lehenengo mailako pendientan neukala eta azterketa egin gabe gainditu didatela. Printzipioz, mezu bat bidali zidaten esanez matematika bigarren maila gainditzen banuen, lehenengo maila gainditzen zidatela, baina berez ez dut gainditu bigarren batxilergoko matematikaka oraindik eta jasan didate gainditu dudala. Bueno, eta selektibitateari begira, nola eramaten ari zarete ez jakintasun hau? Nahiko modu kaskarrean, egun batean diote 3 egun direla, beste egun batean gaur bertan atera da 4 egun direla azkenean, ez dakigun non egingo den, aparentemente zaila ikusten dugu 2000 ikasle ez dakit, elkartzea unibertsitate batean, ez? Segurtasun neurriak errespetatuz eta egun errespetatu behar diren neurri guztiak, hori pixka bat, ezinezkoa ikusten dugu egitea selektibitatea modu normal batean eta pixka bat pena sartu dugu egin behar izatea. Ez dizkigutelako bermatzen ez segurtasuna, beste ikasleok bezala egiteko eskubidea, orduan horregatik pixka bat imaz pena zartu dugu, ni behintzat. Ni berez ez dut selektibitatea egin behar, baina, hori taldekideak, ez da, hasieran ez ekiten ezer, eta hori pixka bat gaizki, baina, probestu nahi dut ere kritika bat egiteko, zeren batxilerrean beti jartzen dute dena begira selektibitatera eta unibertsitatera, eta gero, adibidez ni forma esatzen da? Goi maila batera. Goi mailako, lanbide heziketa egin behar dudala eta hori ez dituztela jartzen erreztasunak, ez zen adibidez marrazketa teknikoan dena eramaten dute abiadurara, dena abiadurarekin egitera selektibitateari begira, eta adibidez etxerako lana bidaltzerakoan uzten ziguten bakarrik ordu bat egiteko eta hori jende asko hori ez zigun ematen denbora, eta hori. Eta bukatzen jateko pixka bat, ikasarloari dagokionez, etorkizunari begira ze espektatibak dituzue. Nola ikaslearloari begira? Hezkuntzarloari begira, datorren urtera begira edo kurtsoa amaiera beste agian bigarren maila justo gaur argitu dute pixka bat, baina gainuntzeko kurtsoak eta holakoak. Nik uste pixka bat zailagoa izango dutela datorren urteko bigarren batxilergoko ikasleek, azken finean niri behintzat ezinbestekoa egin zitzaidan lehenengo mailako edukiak bigarren mailan aplikatzea. Eta eduki horiek modu ez dakit, arraro batean ematea, azkenean eragina izango du fijo datorren urtean. Eta sin más, nik uste okerrago joango dela ikasle panorama eta bataz bestekoak ez dakite, ojala ez dut, baina nik uste gerta daitekeela. Eta gero, agian egoerak sortzen duen ez jakintasunarekin batera, adibidez, urrengo urtea ez dakigula noiz hasiko den, ez ezer, eta hori pixka bat,
Osea, azkenean gure bizitza gure hezkuntzaren inguruan biratu izan du beti. Eta orduan azkenean hori aldatzen badigute, pixka bat, arraroa edo, no sé, como miedo a lo desconocido, ez dakigu zer espero. Bueno, eta ja bukatzeko zerbait gehiago esan nahi duzue edo gehitu nahi duzue. Ni bai, alde batetik, pixka bat kritika moduan, argi geratu da egungo hezkuntza sistema honek ez dagoela egokituta guztion beharrak asetzeko eta guztion eskubideak bermatzeko. Eta berriz planteatu ikasle mugimenduetatik, dozein ikasle mugimenduetatik planteatu behar dugula reforma batzuk edo hitzaldi batzuk planteatzeko beste alternatiba bat eta lortzeko hezkuntza sistema pixka bat guztiona bateratua eta posible, bermatzen dituena ikasle guztion eskubideak eta asetzen dituena behar horiek, ez? Egungoa egiten ez duena, sin más, hori pixka bat. Hori bai, Oier bezala nik ere beharrezkoa ikusten dut guztion artean hezkuntzari bueltak ematea eta planteamendu berri bat egitea. Bueno, pues bukatzeko mila esker tortzeagatik eta ondo segi. Animo ikasteko. Zuei. Kaixo, Fabiola. Fabiola es una vecina del barrio, tiene 58 años, es auxiliar de enfermera. Queremos hacerles unas preguntas para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo te encuentras, Fabiola? ¿Has podido trabajar estos días? ¿Qué experiencia nos puedes contar? ¿Qué hobbies has tenido en estas 7 semanas de confinamiento? Venga, cuéntanos un poco. Pues bien, ahora ya estoy bastante bien. Está muy triste y muy abatida, pero ahora ya estoy bastante mejor. Sí que he estado trabajando. Desde el principio de la crisis, todos los trabajadores sanitarios del Gobierno de Navarra sabíamos que dependíamos de ya no de nuestras jefaturas, sino de una instancias superiores, vamos a decir, en la que en cualquier momento te podían llamar para ir a cualquier sitio, a cualquier lugar de trabajo, en cualquier horario y en cualquier circunstancia. Todos sabíamos que era así. Yo hasta el 20 o 21 de marzo estaba trabajando en mi puesto habitual, que es un centro de atención a la mujer, en las consultas, y el lunes 23 de marzo recibí una llamada de teléfono en la que me comunicaron que desde ese día tenía que ir a la planta E1 del Caracol, el famoso pabellón del Caracol, que se había convertido en una planta COVID y que entraba a trabajar con turno de noche. Bueno, la primera semana de trabajo fue tremenda. Es una sensación de qué es lo que está pasando aquí, qué es esto. Estábamos todos muy asustados, muy nerviosos. Teníamos la sensación de que esto mi sensación era esto no lo vamos a poder controlar, esto es terrible. Pero la sensación que tuve con respecto al material que teníamos a nuestra disposición y la cantidad de gente que estábamos trabajando, esa sí que fue muy buena. Había mucha gente trabajando, estábamos mucho personal y el material teníamos suficiente. Y bueno, entonces se creó una especie de solidaridad entre todos los trabajadores en el que todos estábamos pendientes de todos. Entonces nadie entraba a ninguna habitación sin que algún compañero le revisara de arriba abajo si llevaba todo correctamente puesto. Una vez que entrabas a las habitaciones, no podías salir, porque eso suponía quitarte todo el material que te habías puesto. Entonces, una vez que entrabas a la habitación, aprovechabas para hacer todo lo que hacía falta. Y una compañera se quedaba fuera
a expensas de poder servirte todo lo que te hacía a ti falta para poder realizar tu trabajo. Y poco a poco fuimos normalizando eso y fue haciéndose cotidiano. Y de la primera semana horrible a las siguientes semanas fui viendo cómo se iban mejorando las cosas y cómo íbamos haciendo una rutina de algo extraordinario, pero que ya lo interiorizamos y ya ni nos daba miedo ni estábamos tan nerviosos y controlábamos todo muchísimo, muchísimo mejor. A todo eso se unió también, yo suelo decir en casa que yo pensaba que los médicos habían dado con alguna tecla que yo no tengo ni idea de qué era. Pero algo habían conseguido porque los pacientes, lejos de estar como en la primera semana, que no los veíamos mejorar, a partir de esa primera semana empezaban a mejorar, empezaban a estar mejor, empezaban a sonreírnos y a darnos las gracias y a mirarnos y con un poco de chispa diciendo, jolín, lo que nos está pasando. Y eso nos animó muchísimo a todos. También tengo que decir que desde ese primer día de empezar a trabajar me fui a vivir sola a una casa que tenemos en el pueblo y eso también fue bastante duro, porque el hecho de poder volver a tu casa y a vivir una vida normal, entre comillas, que estamos viviendo todos, pues te ayuda. Pero yo no quería poder ser motivo de contagio para nadie, así que me fui a vivir sola a una casa y eso en ciertos momentos me sentía mejor y en otros peor. Allí sí que he estado en contacto con la naturaleza y eso, cosa que mucha gente aquí echa de menos y no me extraña, pero el contacto humano es muchísimo más importante, os lo aseguro, de verdad que sí. Bueno, los hobbies ha sido muy gracioso porque como no tienes otra gaita que hacer, pues te dedicas a hacer las limpiezas de la casa y ordenando, ahí encontré un ganchillo y un ovillo y me he liado a hacer una cortina que no sé para qué ventana será, porque no sé ni si ya tengo ventanas suficientes para tanta cortina, y unas servilletas de punta de cruz que le dejé abandonadas yo creo que como hace 20 años, pero bueno, ahí las he retomado. Y otra intención que tengo ahora que he vuelto a casa, que estoy muy contenta de estar en casa, porque la semana que viene ya empiezo a trabajar en mi centro de atención a la mujer y ya he dado en las pruebas que está todo bien, volver a retomar el piano, que lo tengo ahí abandonado con la excusa esa siempre de que no tengo tiempo, ahora ya no puedo decir eso. Así que nada, contenta de que ya parece que esto se está terminando. Quería hacerte una pregunta. Ya que has estado tan cerca del coronavirus, quería saber si te han hecho la prueba, si te has contagiado y cómo lo llevas eso. Pues sí que me contagié del coronavirus, lo que pasa que yo no me enteré. Más vale que tuve la precaución de marcharme al pueblo, aunque fue duro, porque por lo visto yo lo pasé de forma asintomática y cuando me hicieron las pruebas para saber si podía volver a trabajar en mi sitio normal debido al estrecho contacto que había tenido con los pacientes de coronavirus, pues di positivo. En ese momento me llevé un disgusto terrible porque dije, ¡guau! Ahora otra vez aislada en el pueblo, pues no sé, 15 días o por ahí. Pero cuando das positivo en la prueba rápida te hacen lo que es la PCR, que es saber si la carga vírica que te han detectado que tú has tenido está en activo ahora o no. Y me llevé la gran alegría de que fue negativa, con lo cual pues muy contenta porque pude venir a casa, que eso fue ayer, pude venir a casa y puedo empezar a trabajar en mi sitio normal. Así que, aunque no os lo creáis, como en mi caso, hay muchísima gente que lo está pasando sin enterarse. Yo no me he enterado de nada, no sabía nada. O sea, la mayor sorprendida cuando me dijeron que sí había dado positivo en la primera prueba, en el test rápido, fui yo. Dije, no puede ser. Efectivamente me preguntaron un montón de veces, ¿has tenido algún síntoma? No, ninguno, nada en absoluto.
dice, bueno, pues lo has pasado sin haberte enterado, porque la siguiente prueba, la PCR, me dio negativo. Así que yo ya soy una persona que se puede decir que está inmunizada, aunque no sabemos para cuánto tiempo ni nada. Y no he pasado esa enfermedad, pero no lo he notado y he podido transmitir, más vale que, como os digo, salía a trabajar, me encerraba en el pueblo y volvía. Así que lo de tener cuidado con los aislamientos, con el estar lejos, el no acercarnos, el no tener ese contacto físico y que tanto queremos, es muy importante, porque aunque nosotros nos sintamos bien, puede ser que seamos transmisores de la enfermedad. Eskerrik asko, Fabiola, por todo lo que nos has contado, por tu experiencia, por tus conocimientos, por tu ayuda a los demás para salvar vidas y sobre todo por tu ánimo. Es muy importante lo que nos has informado y además está muy bien que nos digas por qué nos tenemos que separar unos de otros. Tenemos que tener en cuenta que aunque parezca que no tenemos el virus dentro de nosotros, podemos estar contagiando a otros que sí que lo van a sufrir y pueden llegar a morir. Eskerrik asko. Vale, ánimo a todos. Politikaos. Eo politikeo, gaur maiatzak 19 asteartea da. Aste honetako berriak emango ditugu eta ondoren Gazte Koordinadora Sozialistako eta Langile Autodefentsa sareko kideei elkarrizketa bat egingo diegu Iruñerriko babes sarearen inguruan. Manifestazio batekin salatu dute Itzulbatz eta 3 gaztetxearen desalojoa. Desinfektatze lanen aitzakipean Getxoko udalak maiatzaren 10ean jarri zuen martxan Itzulbatz eta 3 gaztetxea ixteko azken prozedura. Ertzaintza gauean sartu zen eraikinean, agindu judizialik gabe, eta itxi egin zuen. Gaztetxeko kideek deituta manifestazio bat egin zuten pasaren astean desalojo ilegala salatzeko. Aurreko astean Gasteizko talka hustu zuten polizia indarrek, eta orduko hartan ere agindu judizialik gabe eta modu ilegalean egin zuten. Bestalde, apirilaren 21ean salatu zuten Donostiako Firestone lantegi berreskuratua desalojatzen saiatu zirela. Israel asesina a un niño palestino de 15 años disparándole a la cabeza. Zaid Fat Tasia murió tras recibir un disparo en la cabeza de militares israelíes en el campo de refugiados de Al-Fawar, cerca de Hebrón, informó un portavoz del Ministerio de Sanidad palestino. En la represión resultaron heridos de bala 4 jóvenes, uno de ellos está en estado grave. Iluntzean, bi eraso matxista izan ziren Gasteizen. Sansomendi auzoko etxe bizitza batean gertatu zen lehenengoa. 53 urteko gizonezko bat bere bikotekide ohiari eraso egiten saiatu zen. Botila bat erabili zuen horretarako. Etxe berean zegoen beste pertsona batek ekidin zuen erasoa. Erasotzailearen eta erasotuaren artean sartuz. Emakumea defendatu zuen pertsona eskuan zauritu zuen erasotzaileak. Lehen erasoa gertatu eta ordu gutxira gertatu zen bigarrena. Pintor Ortiz de Urbina kalean, 51 urteko gizonezko batek bere bikotekideari egin zion eraso, lepotik helduz eta astinduz. Erasoaren eraginez, lepoan markak zituen emakumeak. Urruntzearekin amaitu eta presoak lehenbailen gerturatzea exigitu dute etxeratek eta sarek. Espetxe zaintzaren idazkaritza nagusiak presoen komunikazio eta bisitetarako baimenak berreskuratuko direla jakinarazi ostean, etxerat eta sare haserre geratu dira. Euskal preso politikoentzat eta haien senideentzat egoera ez zelako aldatu. Urruntzarekin bukatu eta lehenbailen Euskal Herrira gerturatzeko aldarrikatu dute. Gaur gurekin Nora GKS-ko militantea eta Aitor Langile Autodefentsa sareko kideak ditugu. Kaixo Nora, kaixo Aitor. Kaixo. Apirilaren 15ean Iruñerriko GKS eta Langile Autodefentsa sareak martxan jarri zuten babesarearen inguruan mintzatuko gara eta elkarrizketa bat egingo diegu. Lehenengo bi galderak Norak erantzungo ditu eta hurrengo biak Castillo. Eta gero egingo dugu azken galdera bat erantzungo dutela biek. Proletalgoaren arazoi irtenbide bat ematen saiatzeko helburuarekin, aholkularitza juridikoa eskainiko dute 3 alor ezberdinetan.
nola posible zenuke azaltzea pixkat babesarea zertan dantzan orokorrean eta alor bakoitza, hau da, etxe bizitza, lana eta jazarpen poliziala? Vale, bai. Lehenik eta behin, eskerrik asko babesarea zuen irreratsaioan aurkezteko aukera matagatik. Eta, hasteko igual, Iruñerriko babesarea kokatzen saiatuko naiz, pixkat nondik datorren azalduko dut. Eta, besterik gabe, alarma egoera ezarri zenetik egun gutxitara, hau da, martxo erdialdera, Gazte Koordinadora Sozialistatik salaketa kanpaina politiko bat abiatu genuen, burgesiaren ofentsiba gelditu lemapean, eta 4 puntu ardatz hartuta, ez? Izango zirenak, osasuna, egia, askatasun politikoak eta langile antolakuntza. Orain ez naiz sartuko kanpaina politiko hau azaltzea, ze gaurko helburua pixkat Iruñerriko babesarea azaltzea edo aurkeztea izango litzateke, ez? Eta beraz ez dut puntu bakoitzan sakonduko, baina bestela honen inguruko informazio guztia sare sozialetan duzu, ez? Vale. Hortik egun batzuetara, kanpaina horri jarraipena emateko asmoz, sektore kolpatuenen bizi baldintzak babesteko baliabideak antolatzen hasi ginen, ez? Eta 3 esparrutan interbenitzen hasi ginen. Etxe bizitza, jazarpen poliziala eta esparru laborala. Hor pixkat, aldarrikatzen genuena zen, alde batetik, etxe bizitza unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa, bestetik, jazarpen poliziaren aurrean, osasungintza unibertsala eta askatasun politikoak, eta esparru laboralari dagokionez, ekoizpenaren gaineko langile kontrola. Vale, orduan, hori, kanpaina hau Euskal Herri mailan jarri genuen martxan, eta zentzu horretan gaitasunak nazionalki zentralizatu genituen, baino gero horrek aplikazio lokala izan zuen, ez? Hau da, gero eskualde mailan edo herri eta auzo ezberdinetan tresna ezberdinak sortu ziren, ez? Eta gure kasuan, edo Iruñerriko kasuan, langileon autodefentsa sarea eta GKSren artean Iruñerriko babesarea sortu genuen, ez? Kasu hontan, langileon autodefentsa sareak arlo laboralean dituen esperientzia alde batetik eta bestetik erreferentzialtasuna kontuan izan da, uste genuen aukerarik aproposana zela, eta, sin más, proposamena luzatu genien, ongi ikusi zuten, eta ja hasi ginen dena prestatzen eta antolatzen, ez? Eta, aparte, haiek ere, justo egun batzuk lehenago, beraien kanpaina propioa jarri zuten martxan, eta, hori azkenean horrela egin genuen, ez? Eta, horretaz aparte, ere, arlo juridikoan esperientzia duten norbanako batzuen laguntzarekin ere kontatzen dugu, eta, hori eskertzen da, ez? Eta hori esan duana, ez? Lantalde juridiko bat sortu, eta aholkularitza juridiko hasi ginen ematen, zuk aipatutako 3 esparru horietan, ez? Etxe bizitza, jazarpen poliziala eta esparru laborala. Eta, zehaztapen guztiak sare sozialetan dituze, baina, orain pintzela batzu botako ditut, esparru bakoitzaren inguruan, eta, hori, momentu hontan, aholkularitza juridikoa eskaintzen ari gara gutxi gora bera hurrengo kasuen aurrean. Etxe bizitza arloari dagokionez, alokairua kontratuarekin edo kontraturi gabe ezin denean ordaindu edo etxe bizitza behar larriko kasuen aurrean. Bestetik, jazarpen polizialari dagokionez, poliziaren abusuen aurrean edo kolektibo zaurgarri laguntza ematen parte hartzagatik isunak jasotzen dienean, eta bukatzeko esparru laboralean kontraturi gabeko lanak, erteak, kaleratzeak eta holakoak ematen dienean, ez? Eta, igual bukatzeko aipatuko nuke tresna hau guztiz koiunturala dela. Hau da, alarma egoera dirauen bitartean jarraituko esparru hauetan aholkularitza juridikoa ematen, baina gero alarma egoera behin pasata baloratu beharko dugu zer egin, edo ze forma hartzen duen horrek, baina, dena den, badirudi hau luzerako doala eta inkluso aukera gehiago daudela
aukerak daudela beste konfinamendu batzuk egoteko, ez? Así que, bueno, joango gara ikusten eta nik uste dut hori izango litzateke pixkat dena. Vale. ¿Y por qué creéis que es necesario esto? Vale. Bueno, como ya he comentado antes, la red de apoyo que hemos creado en Niñería no sería una herramienta aislada, ¿no? Sino que sería un poco la continuación de la campaña política que GKS, Gazte Coordinador Socialista, pone en marcha unos días después de que se decrete el estado de alarma, y en Iruñerría en concreto toma forma de red de apoyo, ¿no? Bueno, desde el principio venimos diciendo que la crisis generada por el COVID-19, más allá de ser una crisis sanitaria global, es una ofensiva por parte de la burguesía contra la clase trabajadora, ¿no? Y estamos viendo cómo en estos últimos meses, sobre todo desde que se decretó el estado de alarma, que bueno, a nuestro parecer es un estado de excepción encubierto, ¿no? La realidad económica y social ha empeorado notablemente, ¿no? Y bueno, y el proceso de proletarización que ya se estaba dando se ha acelerado, ¿no? Y como siempre, quien pagará en mayor medida las consecuencias económicas, sociales y políticas que está trayendo consigo esta ofensiva y que traerá, ¿no? Una vez más será la clase trabajadora. Ya llevamos 2 meses de confinamiento, con las libertades políticas suspendidas. Bueno, nos quieren vender que esto es una situación excepcional y que con el esfuerzo de todas y todos todo volverá a la normalidad, ¿no? Pero bueno, esa nueva normalidad de la que tanto hablan últimamente, sabemos en qué va a consistir, ¿no? O sea, más miseria, más paro, mayor control social, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido ya estamos viendo cómo nuestras condiciones de vida, o si no, de las de nuestra gente cercana, ya están deteriorándose. Cada vez vamos a ser más las que tengamos pues, ese tipo de problemas, ¿no? Problemas para pagar el alquiler, facturas, llegar a fin de mes. Y bueno, en ese sentido no nos queda otra más que organizarnos entre nosotras, ¿no? Además también estamos viendo cómo los servicios sociales están siendo ineficientes y están muy saturados, ¿no? O sea, si antes ya lo estaban, ahora cada vez más, ¿no? Y eso que, bueno, lo peor está por llegar todavía. Entonces, bueno, podemos decir que no se está cubriendo la necesidad real que hay, ¿no? Y que las medidas que está tomando el gobierno con un poco de calmar los ánimos son insuficientes y a nuestro modo de ver solo sirven para evitar la organización política y posponer las deudas, ¿no? Lo que sería un poco pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, por todo lo que he comentado, vemos necesario organizar la defensa de la clase trabajadora, aportando lo que podamos, ¿no? En base a nuestras capacidades y creando diferentes herramientas que estén bajo el control de la clase trabajadora, ¿no? Y que respondan a las necesidades de la misma y no las necesidades del capital. Entonces, bueno, y todo esto siguiendo un poco la lógica de la autodefensa, los principios de solidaridad de clase y apoyo mutuo y sin caer o intentando no caer en el asistencialismo, ¿no? Y un poco, pues por esto, o sea, por estas razones pusimos en marcha pues la red de bueno, Babes Sarea y Iruñerria Maian, ¿eh? Vale. Tali. Bueno, dugun egoera berezi honen aurrean, nola gestionatzen ari zarete guztia? Vale, bueno, ikusita eta norak aipatu den bezala, askatasun politiko pues asko ukatuak izanak direla eta ez daukagula eskubidea ja da gure artean elkartzeko, lehenik eta behin pues berregituratu behar izan dugu gure militantzia praktikak pues gaur egungo IKT famosoetara, de teknologia hauek. Orduan, bai berregituratu behar izan dugula, chat bidez, WhatsApp bidez, beste chat igual seguruagoak diren plataformetara edo, eta
pues horrek bai pixkat aurka jokatu duela. Kasu honetan guk edo behintzat langile autodefentsa saretik beti sustatu nahi dugun borroka komunitate hori, ikusi da berregituratze honekin pixka bat ahaldua ikusi dela, eta berdina asamblada bat egitea eta hor danok elkartzea espazio berean edo virtualki egitea asamblada hauek, baina hala ere horrela antolatu edo berregituratu dugu militantzia posible egin ahal izateko plataforma hau. Gero ja, funtzionamenduari begira, behin komunikazioa bermatuta gure artean, bai, jarri garrela norak aipatu dituen esparru ezberdinetan, juridikoki prestatua edo prest dagoen norbanako horiek, beste pertsona batzuk formatu dute, beste gida liburu batzuk internoki sortu dugu juridikoki asesoria eman ahal izateko eta etorri diren kasu horiek atenditu eta ahal izan dugun modu hoberenean aholkularitza egin diegu. Gero eta kaldera konkreturik daukatuen antolatze edo berregituratze honi begira. Horrela ongi. Vale. Y luego, bueno, ya has comentado, pero bueno, ha contactado gente con vosotros para pediros ayuda. Y si eso, ¿cómo suele contactar la gente con vosotros? ¿Por teléfono? ¿Mediante gente cercana? Vale. Bueno, sí. En la propaganda de la campaña siempre, aparece un número de contacto y las vías de contacto, es decir, de por dónde o cómo han conseguido ese número de teléfono las personas que han contactado con nosotras, ha sido, a mí por lo menos me ha sorprendido que 2 o 3 han sido por Instagram, lo cual, no sé, hace que una plataforma como podría ser Twitter, ¿no? Que igual está como más orientada al salseo político y tal, o a las campañas, y que lleguen casos por Instagram, también me sorprendió. Luego sí que ha habido otro par de casos que han llegado por cartelería y luego de temática, esto estoy hablando de vivienda, se me olvidó decir, y luego de temática laboral, sí que en muchos casos ya han venido directamente por los propios medios que tiene la red de autodefensa laboral, pero sí que alguno ha sido rebotado tanto desde que comunicaron su problemática en la vivienda, ha sido rebotado a la laboral, porque eso demuestra el intrínseco socioeconómico, por así decir, que está ligado la vivienda y el trabajo en esta sociedad, ¿no? Pues eso, que ha habido casos que han sido rebotados de vivienda a trabajo y de trabajo a vivienda. Y eso, y carteles también por la calle se han puesto y alguno ha contactado con nosotros por carteles y eso, no ha habido ninguna otra vía de entrada de casos. Si bien, lo he dicho antes, ¿no? Es importante recalcar la estrecha relación que hay, dicho en otras palabras, que si tú no tienes dinero para pagar el alquiler es porque no estás recibiendo unos ingresos, ¿no? Es decir, que es un problema laboral, seguramente. Por lo tanto, todos estos problemas anulan a nuestra clase y hay que abordarlos igual desde una perspectiva más integral y tal. Vale, perfecto, eskerrik asko. Vale, eta bukatzeko, zergatik sortu duzue kanpaina hau, instituzioek lan hau betetzen dutela suposatzen denean. ¿Por qué habéis creado esta campaña cuando se supone que las instituciones cumplen esta función? Vale, bueno, hor pizkat lehen komentatu duguna, ez?
nik uste nahiko argi geratzen ari dela instituzioek lan hori ez dutela betetzen, edo ez dutela ziurtatzen, ez, oinarrizko beharrak guztiontzat, eta geroz eta zailtasun gehiago izango dituztela behar guzti horiek asetzeko, ez? Hor, ulertu behar dugu, estatu eta zerbitzu sozialen papera edo funtzio politikoak benetan zeintzuk diren, ez? Eta, nik esango nuke, proletargoaren miseria strukturala baretzea, langileriak bizik mantentzea eta bake soziala bermatzea direla, ez? Eta horretaz gain, lehen komentatu dana, ez? Azken aldian ikusten ari gara zerbitzu sozial horiek nahiko inefizienteak izatean ari direla, eta hauek oso saturatuta daudela, ez? Osea, hau ez da nahikoa sektore kolpatuenen beharrak asetzeko, eta gainera, lehen komentatugun bezala, proletarizazio prozesua azkartu egin da, eta ondorioz eskaera geroz eta handiago izango da, ez? Bestetik, erreformekin hobekuntzak lortuko ditugula sinestarazi nahi digute, baina arazoaren erroa edo dominazio ekonomikoak edo dominazio kapitalistak hor jarraituko du, ez? Hau da, sistema kapitalista bera ez bada kuestionatzen edo ez bada konfrontatzen, dominazio ekonomikoak hor jarraituko du, eta en todo caso, gobernuak planteatutako neurriekin lortuko dena izango da zorpetzea atzeratzea, ez? Beraz, panorama honen aurrean geratzen zaiguna da gure defentsa antolatzeko mekanismoak martxan jartzea eta instituzio propioak garatzen joatea, ez? Eta, Aitor ezakit zerbait gehitu nahi duzun, bestetik nire partetik hori izango litzateke. Igual, bukatzeko berriz ere eskerrak ematea zuen irratsaioan babesarea aurkeztera gonbidatzagatik, eta, besterik ez, lehen esan duana, ez? Info gehiago nahi baduzue, sare sozialetan aurki dezakezue, eta albaduzue, eskertuko genuke kartelak zuen auzoan eta zuen gertukoei zabaltzea. Bale, hau izan da guztia eta eskerrik asko zuei, Nora eta Aitor, gurekin konpartitzeagatik eta zuen azalpenengatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Erlojua azkartzen. Egunon. Gabon. Arratsaldeon. Eguerdion. Ongi etorriak Uhin Errebeldeko programaren azken sekziora. Erlojua azkartzen. 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 From the heart of Bed-Stuy, W-E-L-O-V-E. Kaixo, zer moduz entzuleok. Gaur, hasiera emateko erlojua azkartzen sekzioari, Sanpeioko... Ez, izintasuna mesedez. Sanpeioko orkestra sinfonikoarekin hasiko gara bai. Musu asko eta hemen daukazue orkestra liluragarria.
amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Amen, 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 hallelujah, amen. God save the king. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. May the king live forever, forever. Amen, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. betiko esaera zarrak jen aurren babesteko erabiltzen dituzte debekuan beldurra ezineko natasua atzotik biharkora gehiagora jadaztuta datzan ura berriz usten saiatu erraiak gautsitan nazikabe geratu denbora izoztuta garrasia bera sentitu isiltasun aurratzeko almena nahi dut Gezurrak gezur, eta egiak egin, norberak bereak. Hainenen aurrean bortitzak dirudite gureek, baina egiaren aldarri dira eta gezurraren etxai. Bildirik mantenduko dugu abestiar dauden abestien lepukoa, ozen eta argi beti.
bera sentitu, isiltasun aurratzeko amena nahi du. Kadauztuta datzan ura berriz uzten saiatu, erraiak hautsitar nazik gabe geratu. Denbora izoztuta garazia bera sentitu. Kaixo, asteko lehenengo galdera. Nola deskribatuko zenukete zuen taldea laburki? Gure taldea badakizu ze gertatzen den, luartani ez garela aproposenak horri buruz hitz egiteko, ze badauka nahiko historia. Eta gu ez gineuden taldearen hasiera, baina esan behar da taldeak dituela 3 urte eta lehen ez ginen burutik jota. Eta jota hori kendu genuen, lehen bateria jotzen zuena joan zenean, erabaki genuen fundamentu pixka bat jarri nahi genuela, eta hortan gabiltza orain, baina deskribatu, eta nortasuna bilatu behar dugu orain digin guzti. Bai, eta azkenean urteetan, 3 urte hauetan zehar, hasiera batean ziren, beti izan gara 5 pertsona, taldea beti izan da 5 pertsona, 5 kidek osatu dute taldea, baina hasieran ziren batzuk eta gaur egun gara beste batzuk. Erdia baino gehiago gara, hori, hasieran ez ginenak, orduan aldatu da bidea bastante. Ondo. Taldean badaukazue bakoitzak funtzioren bat finkoa edo nola doa? Funtzio finkoa, esan zuk luaren. Egia esan ez dugu inoiz esan, zu arduratu zaitez ez dakit zertaz eta hor finkatua, baina bai egia da, saiatzen gara egiten dena denon artean, baina igual momentu batean bat arduratzen da gauza batetaz, eta beste batetaz. Bai, hori da. Egia da ez dugula taldearen barrenean ez ditugu funtzioak finkatzen inoiz, ez da tu eres el atractivo, tu el que tal, ez da horrela, baina bai nola bait bakoitzak jartzen duena izaten da puntu pertsonal horrekin. Hori da, ez daukagu berezitasunik bakoitzak. Agian bat arduratsuagoa da eta ez dakit zer kontuterako konfiantzak gehiago jartzen du. Ostia, esan du, hori esan nahi du beste batzuk ez direla oso arduratsuak, ez? Beste batzuk badakite jarraitzen arduratsua dena. Hori da. Inorrezta pedantea. Ongi. Ta zer diote zuen gurasoek talde aukitzea eta musikan ibiltzea eta? Erantzun nahi duzu, Luar? Zuko bedaukatzen genio. Ez dakit, nire kasuan... Hobe daukazula zure familiak dirako unos fans, nik uste fans número 1, vamos. Fantzak ditugu, fantzak. Luarren aita izan da gure txofer ofiziala urte askotan. Urte askotan edo zuke bat. Baina ez nire etxean ere bai, nahiko fanak dira eta ez da hitze, baina ez da, beti eskapatzen zaizkie puntillita horiek esan zaizu eta ikasi magisteritza por si acaso edo aurkeztu hemen edo tal. Mítico. Profesión con futuro. Musika ez daukator gizunik.
Que va, para nada, para nada. Estamos perdidos. Ez, baina ongi portatzen dira denak eta ilusioa denek jartzen dute eta laguntza badaukat etxean. Bai. Bueno, urrengo galdera horren inguruan da, pixka bat. Zer dio, musikaz bizitzen ikusten duzue zuen burua? Bai. Ez du zertan burutik hildotik jo behar, baina. Hori da. Osea, niri baita gustatuko. Osea, nahia badaukagu nik uste asko. Gehiengoak ez bada. Beste gauza bat da lortzea, ez zaila da musikaz bizitzea ez. Baina, bueno, nik uste intentzioa eta gogoa badagoela. Gero, pues... Baina, bai, osea... Burutik ez gain, gero baitu gure gauzak aparte. Osea, guk musika ikasiko dugu biok eta hortik jo nahi genuke, ez bada burutikekin nahiko zaila dena da hori, burutikekin bizializatea, hortik bakarrik. Baina musika irakasle edo ez dakit estudioko musikari edo badaude hildo gehiago musikari izateko eta bai, imposible guzti. Osea, egia esan, musika ikasketak dauzkagu buruan gutako gehiengoak. Así que... Eta aplikatzen dituzue ikasitako gauzak, o rollo dago airan bomban eta fuera, o... Bai, hortako daude ikasitako gauzak. Gertatzen dena, niri gutxienez gertatzen dena musikarekin da ikasten dudala zerbait eta esaten dut, lo sé todo ahora, tío. Osea, horren nahi, el puto amo, aplikatzen dut, eta gero gauza berri bat ikastera, eta hori da musikaren, niri oso politia iruditzen zait, gauza berri bat ikastean, eta saiatzean aplikatzea, lortzen baduzu, te sientes un genio, baina aldi berean badago asko deskubritzear, eta mundu politia da. Nik uste musika dela ikasketa. Ai, barkatu. Bai, dale. Venga. Ez hori, nik uste dudala musika dela azkenean ikasketa konstante bat, ez? Eta badibidez, bakoitzak ikasten du, kontserbatorioan edo den tokian, formalagoa den zerbait ez, eta gero elkartzen gara taldean, eta gauza guzti horiek ez, akademikoagoak, edo ez akademikoak, sino que zuk ikasi dituzunak zure kabuz, islatzen dira horrez. Eta azkenean, taldean, ideia ezberdinak eta elkartzetik, hortik, bertatik baita ikasten dugu pilo bat, nik pertsona... Hori egia da. Ikasten duela asko, beti. Nik uste musikaren gehiengoa ikasi izan dudala entzunez eta joaz teoria ikasiz baino. Lagunen artean, gehiago ikasi izan dudala. Interesantea, bai. Ta estiloaren inguruan, ze estilo jotzen duzue? Tricky, fusion, punk? Edo ze estilo mota heavy tricky, folk? Txena litzateke, ezatea rock jotzen dugula. Baina, beti dago komodin bezala, ez? Ze jotzen duzu, gitarra kondisto, bajoi bateria, berdin dio akorde bat egotea horretan. Ez, baina gero aparte, saiatzen gara, eta saiatu nahi dugu hemendik aurrera ere bai, ez gantzaten enkasillatu estilo batean. Ze nolabait, izartarekin dakarkigun borroka edo, da gehien bat enkasillatzearen horren aurka. Ni punk naiz eta punk entzuten dut, ni heavy naiz eta heavy entzuten dut. Orduan, nahi dugu gure entzulegoa pixka bat obligatu kakotxen artean denetarik entzutera. Jokin lehendakari, Ataria. Gurutin lehendakariz. Eta noren txaiatzen duzu, Leku publiko batean, bajeraren batean, edo...
Galdera hori ez dakit erantzun dezakeguntze, ez dakit ezoten pixko bat ilegala. Baina, bai esan behar dela... Apuntamos, Tú tranquilo, aquí tenemos a Oficial Tarzan apuntando todo. Tranquilo. Hemen, eske, bai zuzeinen gauza, agian alkate jaunak hau jakinezkero, nos mete un puro. Baina, ez, esan behar dena da, baliabide gehiago behar ditugu. Baliabide gehiago behar ditugu, ez musika arloan bakarrik ensaiatzeko eta bar, baizik eta kultura arloan, bai ezagutza eta sorkuntza sustatzeko hori, baliabidea falta egitera. Ongi. Noizbait kexatu dira zuen bizti lagunak, musikalkoa duzuela edo zerbait horrela, adibidez nire balkat. Hau, que algún día igual le tiro un vaso, cago en la puta. Zereinak tira. Ez dait, erantzun ez duzuk luar. Niri pertsaki adibidez inoiz ez, eta harritzekoa da, porque nire etxean sortzen dugu kriston izkan bila beti. Baina, nezakit, osea, egia da, musika etxean jotzearen kontua badela zaila, ze hori azkenean, musika da zerbait fisikoa, osea, esan nahi dut, ez da zure etxean ikasten, historia ikasten egotea bezala, eta horrekoa, vamos, dela musika zarata azkenean. Orduan kexak, hortik datu. Hori, dela anulatu ezin den zerbait, ez? Hori da, bai. Ezin gara soinuaz libratu. Orduan, claro, ez badira albidetzen entsaiatzeko tokiak edo, azkenean mugatzen gara asko etxean egitera, eta orduan, azkenean oztopo bat da, ez? Egongo balia leku gehiago elkartzeko eta musika egiteko lekuak, udaletxeak jarritatuak edo autogestionatuak, oztoporik izan gabe, hori aurrera eramateko, orduan, ez genuke inor molestatuko, ez? Ez litzateke molestia bat izango musika. Pues hori badauka soluzio erraza. Llama a nuestro amigo Maya. Bai, aquí en Maya tenemos playa. Sí, tiene toda la pinta y nos va a hacer caso el señor Maya. No ha jugado el tío. Hay que ir a tocarle la chirula allá. Ay, la chirula. La chirula se ve así con la chirula. Cataclón. Ez dakit, ditu galdera gehiago, patxakuz, oez? Zertzen? Dago ezer, estatua, zerbait eitzeko? Ahora ya, improvisación. Bauzoa besteak egiterako eredurik edo zerbait? Eredurik? Kapon, entzun dut hortik dela komposatzaile rollo liuragarria. Zein? Capón es un muerto. Capón, hostia. Capón, es que Capón da genio bat, Capón, tu... Caponik dauka buru bat, berez dauka denetarako burua, bakarra musika gustatzen zaiola eta musikaen hildotik, egin dezake nahi duena, baina berez da Caponen burua, osea, bai. Ongi. Capón, ez da jenaren txat, musikeko akordeonista. Declaración. Ongi, ez dakit, amaitzeko entrevistia, zeingo Tarzan. Bueno, komentatzea baita bideoklipa zoragarria dela, Beñat Goia zuzendari jauna, ostia, pilota. Ez, Tarzan? Eta Patxakuz? Eta ez dakit, amaiera mandarko diagu ez, asuntoari. Baduzue mezuren bat zuen fanei edo zerbait horrekoa? Bakes animena... Gure fanak. Fantzak, bai. Suena muy importante eso. Luarren etzeko fantzak. Bueno. Oye, Castangia ya nirekin, así que... Ez nik, estekotan zerbait, beti esaten dena dena entzun behar dela eta ez dela enkaseiatu behar
hori, ez dela zertan zure punk kondizioan punk hildotik jo, edo zure fijo kondizioan reggaetoneroa izan. Egin behar dena da gauzak probatu, hausnarketa kritikoa egin denari buruz, eta deskubritu benetan gustatzen zaizun musika. Ez dela kulturak edo kontrakulturak salduko dizu zeo zer, seguro. Biongi, eskerrik asko, ez? Eskerrik asko. Interesgarria bai. Zer, Patzakuz? Bugeatu, ez? Patzakuz, zakau. Izolamendu, Patzakuz. Bueno, pues, kalean ikusiko gara, ez? Bueno, beharko. Kalean ez dakit. Bueno, Maria. Kontzertutan ean, hori. Ahí va, Venga, Amorrura isurtzearekin bat Edo nora arguiatzen gozatzen duen ura Zitzateke inoiz zapaltzaile Azpiko hartalde itxumutuaren artean Babesle zintzo xumerik gabe Bueno, entzuleok, hemen gaituzue. Azken gauza egingo duguna izango da asmakizuna. Bai, asmakizuna. Zirraragarritasun zidaketen. Asma? Kizuntzazketen. Bueno. Eman. A ver, zer da? Beti hortzen dena? Eta inoiz ez dena purtzen. Txan. La pora de los nacionales. Bueno, entzule eta ikusle maiteo. Hori amaiera emateko ordua ez da. Agur. Esan agur, balen direla. Agur, kuadrilla. Musu asko. Musu. Zeluka, mirentxu. Tu minuto. Vamos a hacer una bailarina que necesita muy pocos materiales. Necesitamos abalorio, que esto lo podéis encontrar en cualquier mercería, de un collar y lo he pintado del color que yo he querido. Luego necesitamos lana, cartón y unas tijeras. Cortamos una tira de lana de unos 60 centímetros de largo. Ahora nos disponemos a hacer un pompón, entonces necesitamos unos cartones, que yo lo he cogido de una crema, y nos ayudamos, por ejemplo, de una tapadera. El tamaño, eso ya lo elegís vosotros, según cómo queráis que salga el pompón de grande. Dibujamos 2 circunferencias y ahora en el medio tenemos que dibujar otra circunferencia. Una vez dibujada, nos disponemos a recortarla. Una vez recortada, habiéndole hecho aquí una rajita, la juntamos y con el ovillo de lana la enrollamos. Cuando veamos que ya está gordito, pues lo cortamos y le hacemos otro nudito. Lo dejamos ahí y ahora cogemos la tira de 60 centímetros y la doblamos por la mitad. Dejamos unos 20 centímetros y le hacemos un nudito. Y ahora vamos a ir colocando nuestro abalorio. Si no se puede, nos podemos ayudar con una aguja. Metemos primero las bolas más pequeñas y ahora metemos la grande.
Una vez que las tengamos metidas, le hacemos otro nudito. Y ahora volvemos con nuestro pompón, que ahora vamos a cortar por la mitad. Ahora, una vez cortado, entre medio de los cartones le metemos un trozo de lana. Pero antes de sacar el cartón, vamos en el agujero a insertar lo que hicimos antes. Y le dejamos esta parte colgando. Y ahora sí, atamos nuestro pompón. Sacamos los cartones y ahora el pompón le cortamos las tiras que queden más largas. Yo le he puesto 9 abalorios y por último le vamos a poner como si fuesen los zapatitos de la bailarina. Y le hacemos un pequeño nudito. Lo que nos sobra los cortamos. Y ahora la otra tira que hemos dejado aquí. Le metemos otros 9 abalorios. Y cortamos lo que sobra. Y aquí está nuestra preciosa bailarina. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que mostrar al barrio? Pues este es tu momento, tu minuto de gloria. Grábate en vídeo o audio haciendo lo que quieras. Canta una canción, lee tu poema. Sueño, y los sueños, sueños son. Enséñanos tu obra de arte. Mándanos un reto. ¡Me aburro! ¡Me aburro! O dedica un mensaje para tu barrio. ¡Un beso, barrio! ¡Os quiero! Esta es tu sección, la sección de la interacción.